дуруд бинандагони азиз, шумо дар пахши мустақим барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Қабл аз тафсилоти хабару гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 13 март. дар ҳоле ки таҳдиди вируси COVID-19 ҷаҳонро ба таҳлука андохтааст, дар Тоҷикистон сокинон таваккал бар худо мекунанд. чизе ки дар насибу тақдир боша, ягон чи хатар дига чиро дорем. худованд дар насиб боша мебине, набоша ҳеч. дар масоҷид карантин нест. тоҷикон дар Кореяи Ҷанубӣ намози ҷумъаро дар масҷидҳо хонданд. солҳои тӯлонӣ дар бадарӣ ва ё чӣ гуна оилаи серфарзанде гоҳ дар вагону гоҳ дар бошгоҳҳои саҳроӣ шабру саҳар мекунад. خودم میرفتم توزه میکردم به خاطر که من از زمین میتیم عاقبت نه زمینم دادن نه آلیکم دادن. коронавирус дар Осиёи марказӣ зуҳур намуд. бино ба гузориши мақомоти Қазоқистон дар ин кишвар ду мавриди олудашавӣ ба вируси нав ошкор гардид. Елжан Биртанов, вазири тандурустӣ, рӯзи 13 март дар як нишасти хабарӣ гуфт, ҳар ду гирифтор аз сафари Олмон баргаштанд ва зери муоинаи табибон дар утоқҳои алоҳида нигаҳдорӣ мешаванд. вируси COVID-19 то рафт ашхоси маъруф, вазир ва мансабдорони баландпояи кишварҳои гуногуни оламро низ сироят мекунад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. рӯзҳои ахир иттилоъ дар бораи тавсияи коронавирус ба мисли гузоришҳо дар бораи обу ҳаво аст ки соат ба соат тағйир меёбад. рӯзи панҷшанбе Канада хабар дод ки ҳамсари сарвазири ин кишвар Софи Трюдо гирифтори коронавирус гардида ба карантин фиристода шуд. сарвазири Канада Ҷастин Трюдо ҳам 14 рӯзи оянда дар карантин хоҳад буд. ҳамин гуна чандин вазир ва мансабдори баландпояи кишварҳои гуногуни олам гирифтори коронавирус ва ё бемории COVID-19 шудаанд. дар як идда мамолики Аврупову Осиё ва Амрико дарс дар мактабҳо, донишгоҳҳо қатъ шудааст ва ё тавассути интернет идома дорад. дар баъзе кишварҳои аврупоӣ шаҳру вилоятҳои комил дар ҳолати карантин қарор доранд ва ҳар гуна ҷамъомадҳову консертҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ ба муҳлати номуайян ба таъхир гузошта шуданд. дар Италия ки беш аз ҳар кишвари дигари аврупоӣ ба сирояти коронавирус мувоҷеҳ мебошад, то соати 6 шоми рӯзи панҷшанбе боз наздики 2250 ҳодисаи нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шуд ва шумори умумии гирифторон наздики 12850 нафар шудааст. дар ин кишвар беш аз 1000 нафар аз COVID-19 ба ҳалокат расидаанд. сарвазири Италия Ҷузеппе Конте рӯзи чоршанбе эълон кард ки тамоми фурӯшгоҳҳо, тарабхонаҳо, сартарошхонаҳо ва умуман тамоми бахши хусусӣ ҳаддалимкон коргаронашонро ба хона ҷавоб диҳанд. сар аз рӯзи сешанбе ҳукумати Италия ба 60 миллион аҳолии ин кишвар дастур дод ки танҳо дар ҳолати зарурӣ харидани ғизо, аёдати табиб ва ё барои сайр баровардани ҳайвони хонагӣ аз манзилҳояшон берун шаванд. сар аз 13 март иёлоти муттаҳидаи Амрико барои 30 рӯз вуруди шаҳрвандони 26 кишвари аврупоии маъруф бо номи минтақаи Шенгенро мутаваққиф кард. коронавирус дар тани мушовири президенти Бразилия ташхис шуд. ҳукумати Ҳиндустон бо ишора ба пандемия ё худ сирояти саросарии бемории COVID-19 эълон кард ки тақдими раводиди сайёҳии сафар ба ин кишвар ба муҳлати номуайян мутаваққиф мешавад. ҳамчунон виза ва ё раводидҳои дигар ба истиснои раводиди дипломатӣ, Созмони милал ва дигар муассисаҳои байналмилаливу ба истилоҳ визаҳои корӣ то 15 апрел аз эътибор соқит мешаванд. Искандари Хоҷамирзода гузориш медод. ҳамон гуна ки мебинем, ҷаҳонро сироятёбӣ ба вируси COVID-19 ба ларза овардааст. мо дирӯз дар бораи маршировка дар Хуҷанд хабар додем. имрӯз маълум шуд ки дар Бохтар ба хотири таҷлили Наврӯз ва истиқболи меҳмонони воломақом тамринҳо идома дорад. ба қавли мақомоти тоҷик, то кунун ягон мавриди гирифторӣ ба ин вирус дар кишвар сабт нашудааст. вазорати тандурустӣ эълон кард ки рӯзҳои наздик Ҷопон барои пешгирӣ аз сирояти коронавирус таҷҳизоти тиббӣ медиҳад. пизишкон мегӯянд, яке аз воситаҳои ҷилавгирӣ аз вируси COVID-19 риояи тозагии шахсӣ аст. вале тавре аз суҳбати сокинони Душанбе бо Афсона Акобиршоева бармеояд, онҳо бештар таваккал ба худо доранд.
خیلی نگرانم چیکار کنیم دیگه. همین کسایی که ما باید براش میکنیم نگیرم. شما کدام چاره‌هایی رو مثلا تا امروز اندیشیدید به خاطر پیشگیری؟ راست دیگه یگان چاره. من خودم با یگان بار به دکتر نمیروم زیرا که باوری ندارم به دکترانی ما. برای پیشگیری ما نقاب‌های مخصوص خریدیم و در مؤسسه‌های تعلیمی اما در مؤسسه‌های تعلیمی ما یگان جماعت‌های یعنی آدمانی بسیار در اونجا هستن گذرانیده نمی‌شود از سبب کرونا ویروس. مردم تاجیکستان یعنی وای روی پیشگیری کرونا ویروس رو پیدا کردن این خریدن ارد و روغن. اتاق تیاری من نمیدونم راستی گپ اگر از نقطه نظری مثلا فعالیتی استруктурای طبی رو گوییم البته من نمیدونم تا کدام درجه مثلا دکتران ما یا اینکه سطح مثلا پروفسیونالی اونها یعنی امکانیت میدهد که مثلا با شخصانی که مثلا уже کسل شدن با اونها چی در اونها رو تبابت میکنن من خودم как бы نمیدونم. Вы знаете, я сам не из Таджикистана, из России, вот здесь командировки. Но я думаю, ситуация не такая критичная, потому что люди все равно стараются, все-таки все страны как бы объединились с этой бедой, и все предпринимают меры вот, в Европе, в России. موفقت الله خودش چیزی که در نصیب تقدیر باشه یگان چی خطر دیگه چی را داریم خداوند در نصیب باشه میبینه نباشه هیچ. البته باعث نگرانی است یک طرف وضعیت اقتصادی رو ناتنج کرده است علاقه کنده شدند رابطه آوردن مال و تجارت و این چیزها از کشورهای خارجی دشوار می شود و این باعث نگرانی می شود. از همه مهمش سلامتی جامعه جهانی زیر خطر قرار داده شده است از بس که تمام جهان فرا گرفته است اپیدمی و پاندمی گفتن این رو. суҳбати сарироҳиро дар душанбе тамошо кардед ва аз тоҷикистон меравем ба Кореяи ҷанубӣ ки дар рӯйхати кишварҳои сироят ёфта аз коронавирус дар ҷойи 4-ум қарор дорад. дар ин давлат тақрибан 8000 нафар мубталои ин вирус шуда беш аз 70 кас ҳалок гардидааст. ин кишвари дар ҷанг бо вирус ба дари чандин калисоҳои насронӣ ки макони сирояти ин беморӣ буд قلف زده است ولی مسجدها برای نمازگزاران از جمله توجیکان باز بوده است. در این باره فرزان محمد خبرنگاری توجیکی مقیم کره جنوبی نقل میکند. درود بر تماشابینان عزیز، این نوار در ولایت خواسیانی جمهوری کره جنوبی گرفته شده ایستاده است و چخیلی میدونیم حالا کره جنوبی یکی از گرفتاران به شدت ویروس کرونا است ولی مقصد نوارگیری ما همین است که با وجود این ویروس درهای مسجد در اکثر شهرک های جمهوری باز است و نمازگزاران مسلمان یعنی که آن نفرهایی که مهاجر هستند و مسلمان هستند می توانند به ممانعت در این مسجد ها نمازگزاری کنند حتی نماز جمعه را. من اینجا مردم مسلمان یعنی مهاجران مسلمان با دست جمعی یک تخخانه را اجاره گرفته و مسجد ساختند تا که از نماز جماعت بی بهره نمانند. این مسجد هم نام دارد مسجدی بران مسقا. شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. шаҳрдори душанбе ба узувият дар маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумони тоҷикистон пешбарӣ гардидааст. номзадии Рустами Эмомалӣ имрӯз дар иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе пешниҳод гардид. интихоботи аъзои нави маҷлиси миллӣ рӯзи 27 март баргузор мешавад. Рустами Эмомалӣ аз апрели соли 2017 ба ин тараф вакили маҷлиси шаҳрӣ аст. ӯ ба ҷои Маҳмад Саид Убайдуллоев раиси шаҳри Душанбе таъин гардид. бархе аз нозирони ваз Рустами Эмомалиро яке аз номзадҳои эҳтимолии интихоботи ояндаи президентӣ дар Тоҷикистон медонанд ки қарор аст тирамоҳи имсол баргузор шавад.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه طور دیدید قسمت بیشتری مطالب ما مربوط به گسترش ویروس کووید 19 بود. همچنین درباره پیشبری نامزدی رستم امامعلی چهارشنبه دوشنبه به عضویت مجلس ملی خبر دادیم. بعد یک آگاهی گزارش داریم درباره زندگی یک عائله بیخانه که میگوید سالهاست وعده میگیرد و اما زمین را ندیده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و طور در بالا گفتم حالا برای شما درباره یک خانواده قصه میکنیم که نزدیکی 13 ساله در بدر هستند. این عائله فعلا با 4 فرزند نوبالغ در واگن به سر میبرد، اما میگوید از آنها تقاضا شده است که این جای را نیز خالی کنند. درخواست عائله 3 فرزند برای دریافت یک پارچه زمین به خاطر بنیاد سرپناهی دائمی از سوی مقامات سالهاست بی جواب مانده است. آرزوی کریم با این خانواده صحبت داشت و گزارش را برات یوسفی تهیه کرد. محبت و باباخان همراه با فرزندان 20 سال اخیر در گوشه‌های مختلف ولایت ختلان، گاه در واگن و گاه در باشگاه صحرایی و گاه هم در انبارها اجاره نشینند. از 5 فرزندی که دارند یکی را در خانه مادر محبت بزرگ کرده به شوهر دادند. فرزندانش در واگن یا انبار و یا باشگاه صحرایی تولد شدند. فرزند دوم و 16 سالش تنها تا صنف 3 تحصیل کرده است. برای که ما هر جا اجاره میشتیم 1 سال در یوان خونده است، 1 سال در خانه پدر مادرم یک کمی را خواندگی یوان در خونده، 2 جای یوان در خواندگی. بعد یک بوششگاه دادیم، به حد ای مکتب ای رایون دور بود. هم بوشگاه نمیتونستن، زمستان اونجا ماشین نمیرفت، خر اسب میرفت، لای بد زمین سر یک زمین دادیم. حالا در یک گوشه زمین در شهر لیوکان در واگن زندگی میکنند. سرگردانی و اجاره نشینی این خانواده سال 2000 زمانی سر زد که پدر خانواده را برای کار پاسبانی به ناحیه یوان دعوت کردند و با همین از خانه پدری بیرون شدند و دیگر باره برگشته نتوانستند. 5 سال دادر ما یک زدن کلان، یک زواد کلان، 3 زدنی 3 روانده باشه، باید 3 آدمی همون بورسیسته باشه تا همه امرا ما خودم به کلا گفتم، خودم میرفتم توزه میکردم به خاطر که من از زمین میتیم. عاقبت نه زمینم دادن نه آلیکم دادن. شوهر محبت بازنشسته و مریض است. زیاد راه رفتن نمیتواند و جای هم کار نمیکند. در یا چند جورا هم برام قلاوری سوسی میگه تو پنسیونری تا ممکن نیست دیگه. چیکار کنم؟ اخی زرا چند کار میکنه. تامین خانواده را محبت بر عهده دارد. مردا که خانه شیدم در خواجگی اینا شب گلدوزی میکنم، یا سو میشه واقع زندگی در با یاردم ای روز با میخیزم این همین دهقانی میرم، این همین زمین ها در میرم کشت کار میکنیم. وقتی با همین پیاز چینی و چیز چینی تا قمسنگی را همه جا را میریم خطی زنکا کار میکنیم. محبت میگوید این همه تلاشش برای دریافت زمین و منزل تنها به خاطر فرزندانش است که حداقل آنها تعلیم درست بگیرند و در زندگی راه خود را پیدا کنند. مقامات توجیک در روسیه میگویند خبرها درباره آنکه گویا در یک زن و زنی گروهی شهروندان توجیکستان هم شرکت داشتند اساس ندارد. ابراهیم احمدov سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در روسیه امروز بر رادیو زودی گفت سنجش خبر نشان داد که ماجرا در میان شهروندان ازبکستان و زاده‌های داغستان یک جمهوری قفقاز شمالی روسیه سر زده است. با نوشته برخی نشریه‌های روسی زد و خورد گروهی شام دیروز در شهر سنت پترزبورگ در نزد مرکزی تجارتی گالریا به عمل آمد. اینجا برنامه اخبار امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. برایتان در روزهای آینده استراحت خوب میخواهم. تا برنامه نوبتی خدا نگهدارتان.